Bok svima, ja sam Ema i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremila još jedan haul badića za ljeto, točnije drugi dio svih badića koje sam naručila u zadnje vrijeme. Danas se radi o stranici Dress Lily, već sam naručivala prije od njih, tako da znala sam već unaprijed da su stvari dobre jer sam ih već prije isprobavala. Ako vas zanima prošli haul video sa njihove stranice, ostavit ću vam link u opisu. Tad sam isprobavala baš haljine, majice i još svakakvu odjeću, tako da ako vas to zanima, slobodno kliknite link u opisu nakon što ovo pogledate. A današnji video je posebno predviđen za badiće koje sam naručila od njih. Tako da možemo krenuti sa prvim badićem kojeg sam naručila. Naravno za svaki ću vam još ubaciti sliku kako izgleda, a pokušat ću vam pokazati što bolje. A ovako kako izgledaju na meni i kako stoje sigurno ćete moći vidjeti na mom Instagramu neke slike, a ja ću vam ovdje ubaciti sliku sa stranice. Prvi badić je dvodjelni, skroz crveni, prilično je jednostavan, uglavnom ovako izgleda gornji dio. Malo je drugačiji kroj ovog gornjeg dijela nego što su uobičajeno badići, ja bih rekla, ali ovako izgleda i veže se oko vrata. Donji dio je običan crveni, visokog je struka, mislim da možete vidjeti, i isto tako naprijed ima, ajmo reći, ovaj neki naborani dio. U zadnje vrijeme sam primijetila da je, ajmo reći, dosta popularnije nositi ove badiće sa visokim strukom. To sam skužila i kad sam naručivala badiće sa one stranice Kapši iz prošlog videa. Veliki dio ponude zapravo badića je sa visokim strukom. Tako da, eto, tako izgleda prvi badić. Boja mi se jako sviđa, iako nisam ga još isprobala, ali mi se stvarno sviđa ovaj kroj gornjeg dijela i nadam se da će dobro izgledat. Sljedeći badić je nešto što sam si ja zapravo jako dugo htjela, a to je badić koji u sredini ima ovako žicu da zapravo drži ovaj gornji dio, i napokon sam našla jedan koji mi se sviđa i ova boja, ajmo reći, svjetlo roza, između svjetlo roze i bež. Sad ne znam koliko se dobro vidi na kameri, ali stvarno je jako lijepa. Njega sam već isprobala na moru, stvarno super izgleda i meni se isto jako sviđa ovaj metalni dio koji zapravo drži badić. Prilično je udoban, bez obzira na to što ima taj metalni dio, ali eto, to je nešto što sam si zapravo jako dugo htjela i stalno sam viđala po Instagramu takve badiće, ali nisam ga našla nigdje kod nas ovako u dućanima, pa sam ga naručila preko interneta. Uglavnom s njim sam stvarno jako zadovoljna. Donji dio je iste boje, samo običan bež, i isto tako možete primijetiti da je visokog struka. U ovom badiću čak imam i sliku na Instagramu, tako da ubacit ću vam je ovdje da možete vidjeti kako izgleda. I stvarno, pošto je badić jako svijetli, kad ste na moru i pocrnite, ili u mom slučaju kad se namažite fake tanom zato što ne možete pocrniti, stvarno super izgleda. Sljedeći badić kojeg ću vam pokazati je također dvodjelni, samo što se dva dijela prilično razlikuju. Znači, gornji dio je običan crveni, skroz je jednostavan, ali isprobala sam ga i dobro stoji kao najnormalniji klasičan gornji dio badića. Nije stvarno ništa posebno, ali mislim da super paše uz donji dio koji dolazi u kompletu s njim. Uglavnom, donji dio badića izgleda ovako, skroz je bijeli sa ovim lišćem i on mi je stvarno jedan od najljepših i najdražih donjih dijelova badića koje imam. Tako da eto ga, ovo je treći badić i super mi je to što zapravo ova dva dijela i idu zajedno, a i opet pošto su skroz različiti mogu se i kombinirati sa drugim badićima. Evo, sljedeći badić kojeg ću vam pokazati mi je jedan od najdražih, ako ne i najdraži, kojeg sam naručila sa ove stranice. Radi se o običnom tamnoplavom badiću koji ima ovako trokutasti gornji dio. Koliko god je jednostavan, meni je stvarno jedan od najljepših. Tako da, evo, paše mi i uz nokte danas. Uglavnom, ima samo jedan ovaj šav po sredini svake košarice
Njega sam već nosila na moru i stvarno je jedan od najudobnijih badića. Pošto sam ja plavuša, mislim možda to ja samo mislim, ali plavi badići jako dobro izgledaju i stoje uz plavu kosu. Donji dio je isto skroz običan, ali meni je jedan od najdražih i mislim da po samom kroju paše najbolje i najbolje izgleda od svih ovih danas. Sljedeći badić je prilično neobičan, ja ga nisam još uopće isprobala. Ovo sam zapravo naručila jer me čisto zanimalo što će stići i kako će izgledat. Iako ja bi više ovo nosila tipa po ljeti kao neku majicu na kratke hlače nego kao badić u kojem ćete se zapravo kupat. Pošto znači izgleda ovako, kao meni to definitivno izgleda više kao neka majica. Isto tako se tu spuštaju ramena, tako da ovaj donji dio, kao točnije ova donja podstava zelena je od ispod, a onda ovaj bijeli dio sa uzorkom zapravo ide ovako preko ramena. Mislim, meni je stvarno jako lijep i boja mi se jako sviđa, samo što nisam još imala priliku obući ovako nešto, a donji dio je ovaj isto tirkizni zeleni kao što je i ova donja podstava od gornjeg dijela. I evo, za zadnji badić danas sam ostavila po mom mišljenju jedan najneobičniji badić. Njega sam isprobala, ne mogu reći da je preudoban, ali meni je ovo nešto što bi definitivno koristila samo za slikanje, a ne baš za zapravo ići na plažu ni za kupanje, pošto mislim da nije ni malo praktičan, ali ovak nešto mislim da za slike može izgledati predobro. Znači, zadnji badić crnije i gornji dio izgleda ovako, sa ovim zlatnim lancima. Ovo mene isto više podsjeća kao na neku kratku majicu, pošto je cijela, ajmo reći, struktura ovog badića dosta čvrsta. I ove košarice naprijed su zapravo prilično čvrste i drže se na mjestu, što u jednu ruku je super. Samo što, kao što sam rekla, nije baš najudobniji za nosit, iako mislim da izgleda predobro, kao meni je prefora ovaj badić. I isto tako gornji dio ima ove prozirne dijelove naprijed. Donji dio ovog badića isto je crni, a preko, točnije tu preko struka, isto dolazi ovaj zlatni lanac. Tako da ako tražite nešto tipa za ljeto ili samo za slikanje ili za neke partije ili nešto slično, mislim da ovaj badić pun pogodak, jer meni se jako sviđa po izgledu, samo što naravno nije nešto ovako baš za nosit, za kupat se u slobodno vrijeme. Iako on mi je isto jedan stvarno od najljepših badića, iako je prilično neobičan, mislim, nije da baš vidite svaki dan badiće koji preko sebe imaju zlatne lance, ali kao što sam rekla, ako želite neke super slike na Instagramu, onda mislim da je ovaj badić napravljen baš za to. I to bi bili svi badići za danas, točnije za ovaj haul video. Napišite mi u komentare koji vam se od ovih badića najviše sviđa. Ja moram reći da su meni osobno najdraži ovaj jednostavan plavi, onaj bež koji ima žicu ovako u sredini i ovaj zadnji koji sam vam pokazala, crni sa zlatnim ukrasima. Ta tri badića su osobno meni favoriti, a vi mi napišite koje se vama najviše sviđaju. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Obavezno lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu.